turagukengurukiye cyane mwami Imana nyaguhora ku ngoma. Turagushimiye cyane n'imitima yacu yose n'ubwenge bwacu bwose n'amagara yacu yose kuri uyu mwuka w'abazima dufise ubwoko bwawe. Turi mu izamu ryo hagati ya 3 na 6 z'ijoro. Turiko turava ku munsi wa 4 twinjira ku munsi wa 5. Turiko turava mu igenekerezo rya 23 twinjira mu igenekerezo rya 24 kwezi kwa 10/2025. Mwishwi ry'ubuhanuzi turiko turava ku munsi wa 296 tuja ku munsi wa 297. Nacho dufise tutahawe, nacho turico usibye ico twagizwe n'impuhwe zawe. Witeka nyaguhora ku ngoma, wewe se w'umwami wacu Yesu Kristo, wewe nyene ijuru n'isi, wewe nyene ubutware n'ubweranda, wewe nyene ubushobozi. Niwakira ya mashimwe ariko arakomoka mu mitima yacu, kuko ni wowe dukwiye kuririmbira kugira ngo amajwi yacu naba meza mu matwi yawe duhabwe umugisha. Turakoranye ubwoko bwawe, turi ku mpande zine z'isi. Nitwemereye isi kwidukoraniriza mu bugome bwayo, oya. Nitwemereye isi kwidukoresha igishaka, oya. Kuri buri kintu kimwe cyose twakoze kuri uyu munsi wa 4 dusozereye, uyu mwana wawe ahari nawe yoba yamaze gutwagwa n'agatiro, ntiyakujyajyanije kimwe muri 10, nawe yirengagije amubona, nta mutima mubi yeretse bene wabo, yababariye, yihanganye, yumvirije ijambo ryawe, yasabikanirije abandi ibyiza akura mu ijambo ryawe. Muhe umugisha mukama, muhe umugisha nyaguhora ku ngoma, turabikwisabiye. Muhe umugisha rutare rw'ubuzima bwacu, turabikwisabiye. Muhe umugisha duhuje umutima. Nimba hari agasengu tubonamo, ukabona ikoraniro ryacu aho turi ku mpande zine z'isi riguteye iseseme, ntudushibure, ntutureke, tudutererane, ahubwo turaciye bugufi kubw'amaraso ya Kristo. Turayitwikirije, dukubise ipfukamiro munsi y'umusaraba we mweranda, twihanye ibyaha byacu byose, twitandukanije n'ubugome bwose, twitandukanije n'imibabaro yose, twitandukanije n'agahinda kose. Mukama, gira ikigongo, gira ikigongo uduhezagira ubwoko bwawe, gira ikigongo uduhezagira abana bawe. Ndagusabye umugisha buri mu Kristo yumva ko akwiye kubibira mu nzu y'ububiko bwawe. Umukristo atigunga n'iteka gice yarose, avuga ngo mu nzu y'ububiko bwawe ntihakabura icyo kurya, ntihakabura icyo kunywa, ntihakagira ubushuhe butagira umutaka, ntihakagira imvura itagira ubwugamo. Nyaguhora ku ngoma, ncishije bugufi umutima, amagara, ubwenge, ugushaka kwanje. Ndakwisabiye uhagarare muri Isaya 44 muhe umugisha. Hari imbuto abana bawe bazanye muri uyu muvukano uyu munsi, niyo nje gushingira ko kugira ngo ndagusaba umushinge w'ugukomera n'ugukomezwa, ugutabagwa no kunezerezwa muri uyu munsi mushasha tugiye gutambura. Ndazi neza ko ku munsi wa 5 imyuka y'abadayimoni bibi, abangusha, bambuzi, bamwe batoranwa, bamwe bari mu butunzi bwo kwica, bwo guhonya, bwo gutikiza, bwo kuranura no gusitura ubwoko bw'Imana. Ndabizi ko uyu munsi bari ku rugamba, nta kindi kintu na kimwe bariko baregeranya mu buzima bwabo usibye ibiza guhungabanya abana bawe. Mukama, tugirira ikigongwe rwose Mukama, tugirira ikigongwe rwose Mukama.
tugirire ikigongo cyane. Tugirire ikigongo duhembura. Tugirire ikigongo duhimigisha watugeneye utisunze intege nke zacu, ariko uraba umwanzuro dufise wo kutakuryaryanya kimwe muri 10, wo kwitwararikana hagati yacu, wo kugaburira abashonje, wo kuvuza abagwayi, wo kwitaho imfubyi, wo kubabarana n'abababaye, wo kwihanganira abatugerageza ariko tugakomerera mu ijambo ryawe. Amazina y'abana bawe urayazi, imirimo yabo urayizi. Iruhande yo kwatugwa k'umugisha mu izina ryawe, ndagusabye kandi ikirere cyawe cigarurire. Ntihagagire na kimwe gitangira isengesho rivuye mu kami k'uyu mutima w'uyu mukristo. Icyo nashoboye uragishoboye, umugisha abana bawe. Icyo nashoboye wowe uragishoboye, umugisha ubwoko bwawe. Icyo nashoboye wowe uragishoboye, nezereza intore zawe. Tuturabire mu bugome bukomoka mu mivumo no mu byaha by'abasogokuru oyaye, ahubwo turabire mu butwari bwawe, uturabire mu mbabazi zawe, uturabire mu mahoro duhabwa igihe twiyegeresheje amaraso ya Kristo tukitandukanya n'ibyaha. Yesu duhe umutima w'umwiranda tuyobore. Ndasenze nemera kuri Imana ije kutugirira neza. Ndasenze nemera kuri Imana ije gushinga umushinzi ngewe w'ibyishimo kuri twebwe. Ndasenze nemera ko ikirere cyacu kigiye kugururwa, abamaze kuryama baha umugisha baryame neza, ubaha indoto nziza, nubaha indoto zibaremereza, ushiremo ububasha bwawe, indoto zabo bazirotorerwe, indoto zabo bazibibire, indoto zabo bazisambuze, kandi indoto zabo zibahe kukwegera, ntizibahe gutandukana nawe. Hari ikindi kintu ugomba kukwisabira muri uyu mwanya. Iri jambo ryawe ugomba kuduha, turagusabye ritegura imitima yacu, ritegurira imitima yacu kunezerwa. Ese iri jambo ryorema ikintu gishasha muri twebwe. Ese iri jambo ryozana amahoro haramahane. Ese iri jambo ryozana igikundi hari canke. Ese iri jambo ryohindura iminyuro y'ubuzima bwacu, abamavitse amaze kwanga, abo ubutunzi bwamaze kwangirika, abo urukundo n'igikundiro byangiritse, ababarozi bamaze kwinjirana, abamaze kugira ibirungurira ku mutima no ku mubiri, abamaze kugira ibiyerebere, abamaze kugira urukushi, abamaze kugira imvunja, abamaze kugenda n'inda mu isi y'umwuka no mu isi y'ibigaragara. Mukamano twigaruriza ubukozi. Ni wanya n'ijuru n'isi, ni wanya n'ubutunzi bwose, ni wanya n'ibyiza n'ibyishimo. Nta mpamvu y'uko ubwoko bwawe twohererwa. Ntukemere ko tugenda gusa. Hari abakristo bagusaba ngo kuri inzara mu rugo rwanje, hari abakristo bagusaba ngo kuri ubugumba mu rugo rwanje, hari abakristo bagusaba ngo kuri cangiro mu rugo rwanje, hari abakobwa bari kugusenga, hari abahungu bari kugusenga, hari abagabo bari kugusenga, hari abagore bari kugusenga. Mw'izina rya Yesu Kristo ubwoko bwawe twegeraniriza imigisha. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, turabizi kuri umwami w'amahoro yaturose none papa, turabizi kuri umwami w'agahimbare. Tukemere ko twicwa n'umubabaro kubera ingwara runaka tugendana. Hari ikindi kintu wokora tukagira ubuzima bwiza, hari ikindi kintu wokora tukagira amahoro, hari ikindi kintu wokora tukagira akanyamuneza, hari ikindi kintu wokora ubwiza n'ubwisigirwa bikaranga ubuzima bwacu. Tukuramvuriye kwa maboko, amarira yacu ntagasesekare ngo anyobwe n'isi, amarira yacu naje muri ka kabindi, muri ka gakarabo wategekaniriza umwana wawe kugira ngo ejo uzoyaducyoroze kandi yaduhoreshe. Imibabaro yacu nigaragare kuri Yesu Kristo, twebwe tubohoke kuko niwe yemeye ko kuyitwikorera. Matayo yarabivutse 11:28. Duhembuza ibyiza, duhembuza amagara meza, duhembuza ubutunzi, duhembuza ibyo kurya, duhembuza ibyo kunywa, duhembuza ibyo kwambara, duhembuze iby'ububasha n'ubushobozi bwawe. Erega papa ibyo dukorera ni byinshi, kandi turazi ko n'ibintu ugiye kudukorera kandi urakoze cyane. Dore umutima wawe ndatubwire ejo icyo ushaka kudukoza. Natuzaniye isezerano rishasha ryo kuri uyu munsi wa 297 ku
kugira ngo bigaragare ko turi basamura bw'ubwami bw'ijuru, dukugwe kw'imivumo, dukugwe kw'igisuzuguriro, dukugwe kwa gahinda, dukugwe kw'imibabaro, duhabwe ubwenge n'ubweranda, duhabwe ububasha, duhabwe ubuzima, duhabwe umugisha n'umugwiza, mu izina rya Yesu Kristo twererwe mu byo dukora byose, amen. Yesu Kristo uri Kristo wanje, kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Yesu nkundira ndabihamye ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane muhoza. Yesu mwiza uremye yanje, nkundira ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Yesu Kristo mukozi mwiza, tugire Kristo.